Rukiri ruru watwa rukiri ruru rwega mutegeri wetu otega wone ora mwathani Murungu akuthithirite rukiri akunengera ntuku nthongi aburia pinji nthongi njeru gitumi we no kinyanairia mantu no kinyanairia magita na mwathani wetu no kinyanairia nyantuku no kinyanairia nyantuku na no wo kinyanairia mibango ibwega. Apostle Nicholas is my name. Ingo kadha mwathani Murungu rukiri rona arua no ntubwa kwewa kanya karia twaewa kairi kenda twari rutero mwathani Murungu ntikureterete ntoto ciakwa ningwa ngureterete ntoto cia mwathani Murungu iria ikatethia muturire waku na arua na iria igatuma mantu jakinyanire. Bible iriuga ira barabe bakwa mantu jakaza mega kibo nenya na arua mbijite okwira mantu jakaza mega kiugwe. Mwathani agakinyaniria mibango, mwathani agatuma mantu jakareza mega. Inkwenda ruteto ru mwathani wengo akiuga ira barabe bakwa ntije thore mwathani ntije bukareni na Kristo atia. What is your relationship with God? Bwina ushirika kana bukaria atia na mwathani. Ndenda wa mucore o mwathani rukiriro na arua kenda mantu za mega kiwe taka te za mega nyaki bangi inde akwina thibitisho kana akwina assurance ati mantu za mega kibarabe ba bega oi na no ke ja kwithro tebui kana uthithe ya mantu za ku motive kwiteka ribwega mantu no jarege kwaza mega kiwe inde Bible iruga era barabe bakwa mantu jakagitatia jakaza mega kibo andi na arua ndikwira mantu jakaza mega kiuwe na mibango ewe ekuwe neo ndejo kwire kai mega kiuwe. Ogatega rwimbo runkwinirite okiro thare ndikwira kwina wirigiro ba muteko gito na jokathauka na inya uwe mibango ewe bangite ikathauka na bira bionthe okwenda bikinyanira bigakinyanira no ntubwa wega ba Kristo. Era bau babega mantu jakaza mega kibo rukirura na rwimbui mbagirite ndi na Kristo ndenekwa kankwenda tucokia nkatho na kenda tuthoma ruteto rwa mwathani Murungu kikyo gituretete aja. Ruteto rwa mwathani Murungu ni everlasting by the way. Ruteto rwa mwathani Murungu rutithira. Ruteto ranga kuthomera na arua no rathomera mbuga nyotuko na mbuga no raruigitwe na angi indi ruteto rwa mwathani Murungu teja storybook. Ruteto rwa mwathani Murungu ni everlasting rutithira inya na arua rutithira. Kithomo giki kireta revelation ni njeru kireta uburio bubweru na imbije biranga kuretera na arua mwathani Murungu aga company kana company ruteto rwawe na rurete a new revelation in your life kana rurete kugwurirwa gukweru ndeneku imbije nti utera kanya ngatiga ndakutharima nti utera kanya indi ngatiga ndakutharima wonthikirite wontegete nti umaza nti kutharimite anda kwashwa mwathani Murungu akaria na njira ire okwerewa. Mwathani Murungu agantumira arete mteto iria ciongwa cigatuma kirundu oku aigwa gikora na inkoromba mwathani Murungu na arua bira tukaria mwathani Murungu abithegeie birakara ora tukauga ritonera Jesu babo mwega ritonera Jesu Kristo urokumaua Kenya na Kenya onene bwaku ibo Kenya na Kenya ombi bwaku butecwika mwathani. Bible iruga yukunira Isaiah 40:28 ati ko tamenya ko taigwa gwe ati Murungu uri utura kirimene muno mombi waituri bia nthi ategirikaga kananoga na nya ume bwawe butecwika. Mwathani Murungu urokumagua no ntume bwaku butecwika. Mwathani Murungu urokumagua rukiri, mwathani urokumagua ogoro, mwathani urokumagua tha cionthe gitumi kawagirite inguku katha na gukirire turaku no ntubwa uri tutegerete no ntubwa uri tuthikirite mwathani nkwaria kitharimo kiria giting'ana na gintu kingi kitharimo kya kipekee
kireza kirakaba maisha jawe ndaromba mwathani Murungu tukia rero teto rwaku reka rukethwa rwina kiguni ndene nkoro cia kila mtu mwathani Murungu ingo kuromba nandi urotonyera mathugani jakwa urotonyera mathuganio no kari ruteto rwaku gukurukira uni na atakwagirite mwathani Murungu iboyaga nontu bwa rukiri rwega rwo twete ntuku ijega one twete mantu ja mega jare twete urokuma gwa Kenya na Kenya na ndi mwathani Murungu tukiambiria kwa rero teto rwaku ndaria kirundu mutheru etane na batwe na iri tonera Yesu Kristo ndaromba no shokia nkatho uga amen uga kairi amen narua mwathani Murungu na arite na nkoro yakwa mantu jara mbijite guciana uwe na imbize mantu jara tukari narua jakareta mpumi ndene nkoro yaku ruteto rwetu ruruga atiri nenkera mwathani Murungu mathugani jaku nenkera mwathani Murungu mathugani jaku no nenkaira jaku we no uwo nenkerete mathugani jaku no uwo nenkaira ngwe ciaku no uwo nenkerete mantu narua ndenda kwira nenkera mwathani Murungu or in English commit your works or your plans to God. Commit whatever you do to God. Ndena manto jange iza umbejete okwariria na jaga kuthithia bwega na jaga kura nkoro eku. Yukura Proverbs ile tukuthoma na Proverbs 16 verse number 3. Proverbs 16 verse number 3 ni kwenda tuthoma na imbije manto jaga karabwega inkwirire tukiambiria era barabe bakwa manto jaga gitande. Jakaza mega kibo na nyathai manto jakaza mega kiwe litonera Jesu. Proverbs 16 verse number 3 the Bible says commit to the Lord whatever you do. Commit to the Lord whatever you do. And he will establish your plans. He will establish your plans. Now commit to the Lord whatever you do. Nenkera mwathani Murungu beyond the whatever. Beyond the daya. Nenkera mwathani Murungu inyarukiriro waku munenkere. Nenkera mwathani Murungu inyana baku. Nenkera mwathani Murungu mukuru oku. Nenkera mwathani Murungu mwakuru oku. Nenkera mwathani Murungu ngoge eku. Irio nenkere mwathani Murungu biashara ewe ku by the way. Irio munenkere kana witarukire ukarugura ya nyombo kurugura watonya no kenderea. Rimwe nya twithaira antu batweterete tubenderia ukarugura watonya. Utire wangana kunenkera mwathani Murungu nguge ewe ku. Irio urugurire nduka ochokia mwari kaire wamba kuromba. Mbere wamberia ngugire no uone kaira nguge. Nani uwa unapea kazi yako? Nuone nkaira ngugi weku kethira ti mwathani Murungu kanenkera. Ugatega rutere rurungiro antu babangi batitikitie Kristo. Bakarugura ngugi bo bamba kuinga ugo wabetera. Tije gathore ta withira kwetera. Antu babangi batize Kristo no baize. Wawito bagurira no baize. Indi bamba kuinga ukabetera ndarika 30 ndarika 30 we mwari-ini omweterete athiria kuthithia biria kuthithia igongwana biria gwita riu eje akwenderie uwe nawe ekuuruguro rimwe no kambiria kwendia. Bible itwira yukunore Proverbs 16:3 nenkira mwathani Murungu ngoge beyond birio thithaya munenkera birio beyond thithaya nawe akojuria akakinyaniria akojuria mibango irio thuganitie kuthithia. Now ndejire kumenya kuthugania iko muntu indi kuthithia iko mwene inya Murungu. Utithuganitie ntubura butikinyanira kigwe no monko thuganie arafu onenkere Kristo. Onenkera Kristo no agaojuria. Onenkera mwathani. In fact Bible ruga commit to the Lord. Ke Kristo wengwa, ke mwathani Murungu wengwa. Munenkera ngugi weku
nawe agakinyaniria mibango antu baba inge bate kunenkera Kristo ngugi ciao kanywa kao kozuri rwaria rwa kuga 10 kanywa gaku kozuri gucindwa utire ocinda kukaria ate mwaro baba narue na ngugi tiga tote kwaria yani kanywa gaku utire gacinda ketharo gacindi no ntutanengera mwathani ngugi ciaku indi utithira antu babange ngukwiraira baba ndezi bakiaria mantu janate 10 bate kanya kau betharo bembise na banenkerete bire banenkaira ngugi ciao uwe no nenkerete ngugi eku rukiriro naru andendo kwira nenkera mwathani murungu ngugi weku nenkera mwathani murungu biwo kuthithia mbere urugura ngugi eku iri onenkere Kristo ngugi weku ri kenda yo mauga 10 no onenkere you didn't commit it to God haukupeana kwa Kristo haukuipeana kwa Mungu italindwa na nani no gakaria ngugi weku no kwenda akaria ngugi eku kana uga we smart onde smart ndogana ya ngugi na ote smart mwene inya no smart munenkere patiane yo kazi nenkanira ngugi unyakethira age kanini mwathani agakathegeia Bible iruga the far you see that the far you go kuraja kura wona umenyi no wita ukeja kwithwo ore ona gucindwa gacindwa haleluya ukeja kwithwo ore ona gucindwa imbi kagirio cindwa na nonere no cindi imbi kagiria winga nduke no mingire akanywa kumarira wambiririe oni gukenderea oni ukeja kwithwo ni gukenderea uri ni nkainga ukeja kwithwo ni gugeta oni nkainga no mingire commit that work to God nenkeranira ngugi weku gi Kristo no kombokaria ngugi utombokaria ngugi we ngugi weku minenkanire gi Kristo agukaririe no tunwa wize kukaria commit everything that you do ngugi weku ti akuinga ko tenenkanite gi Kristo haleluya ire wakarire nthi orombera ngugi eku ire Bwana sifiwe naru ndezo kwira atire ukiambiria kiumia ambiria na Kristo munenkere it is not too late it is not too late mwathani wetu atetaga magita atetaga na ara burumenie no buthurenie murombe orekeri yake wendere mwathani wetu atiuraia biuri no rari kenda weza nkurekera thai mwathani wetu atiuraia za ugake izaki weza kiwe agakurekera meja kuinyo ketha Zakaria atia nenkanira muturerezo waku gi Kristo nenkanira kinya nkoro ewe ku gi Kristo antu baba inge banenkanirite nkoro ciao ki antu wiregero bwao bwike antu ategemea mwanadamu basi amelaniwa ure otega muntu no murume ure otega mathugane ure onenkaira muntu mathugane jawe no murume nenkanira mathugane jaku nenkanira ngugi ciaku nenkanira bionthe birio thitha yake mwathani murungu naru rukire mbezete okwira atire nenkanira ngugi ciaku gi Kristo u wake Kristo wake no ombokaria muturire waku Kristo wake no omba gugukeria antu bagutegera ende muntu atumbo gukiria nikino muntu atumbo gukiria imashindanone turi utukwenda okurukwa utukwenda okurukwa nikino muntu kuona muntu na buragarana yeno amberio karaboega ukamberio mwikiro thuku na ukiaraia mantu kana nkere ngocia we mwathani amberia gwitia akinya Jesu amberia gwitaitia nawe no gukinya kenda witaitia no gukinya imbi gukinya kenda witaitithia no weregerete okinya agwitaitithia nenkanira muturire waku ke mwathani murungu tiga kwiregera muntu onthi ekuringa nthi ore ogita mutindi jukagwa ni wa kuringa nthi nenkera Kristo muturire waku wena yaga okaritie ndi nara omeuga ketho ateni o atende throe gintu ini moega kila kitu muntu onthi agakwaria muntu onthi akathithia mantu za maingi indi onenkera Kristo I'm telling you are safe
onenkera Kristo mathuganio onenkera Kristo ngugo ciaku ati koro aria akutharima ukiri ati koro kuguta no ntubwe na ushirika ndakwirire ntukwirenge ushirika ni kushiriki ushirika ni kushiriki ukeja kwitho ngwataniro ikugwatanira ukeja kwitho mbuti gwatanirite na Kristo inyokeja kwitho kathithi atia ukagwa no ntubwe na ngwataniro ende rĩrĩa bwĩna ngwatanĩro na Kristo kakaraia mantu inya rĩrĩa thĩna cienja mwathani Mũrungu gagũkĩra ire kiwango. The Bible says when the enemy comes in like a flood, rĩrĩa mũndũ ezire za kibubani kana za mugu ezite, when the enemy comes in like a flood, the Bible says God will raise a standard against every evil, against them. Mwathani Mũrungu goke rĩrĩa onenkere mwathani ngũgĩ ciaku mundu rĩrĩa ezaga kenda kondoria ngũgĩ weku mwathani okĩraia kiwango agukaĩria kiwango mantu jara jonde ja kũjĩte okũthiria ja kũrũka ũgwo gatiwa we safe ai nenkera mwathani ngũgĩ eku we nenkera mwathani ana no karĩti ana okutebo baku barĩ ba Kristo ai ana bau mwathani Mũrungu ena mubango nabo noe wize mwambĩrio jwao na noe wize muthirĩkĩria atigo karetiana ugo tumbo bakaria banenkanire ge Kristo nenkera ana bau baku orukire banenkere ke mwathani baromba irokera mwathani Mũrungu wa wizeana na igwo mpere no mpere we na mubango ketumi utiko ke janthi gurune mwathani atije arira Jeremia ndakuize mbere nyosi yarwa mbere nyotonya kiune ndakuize Jeremia. So God knows everything. Mwathani natuije na ate utumenyake ena mubango jo mwega no ntubwetu omunenkera ngũgĩ ciaku cionthe omunenkera mathugano jaku nenkera mwathani mwagoroku tia kuwa mwagoroku na thuki ututhuki utamunenkanira gi Kristo wira mwathani karia mwathani ndithiria utamunenkanira commit whatever. Bible inasema whatever rieta whatever ikuwa kionde nenkanira mukuru woku ki mwathani Mũrungu. Hallelujah. Antu baba ingi banenkanirite ushirika bwao ki antu ukagwithwa ndikira gwonenkanirite we na mucore oro nenkerete nkoro yaku inyaga antu gakaumira no witakwira ukagwa tiga nenkera Kristo mucore ugo kwira nuije na mucore we ageta mwire ageta mwire mtu gakuthiro arija ndukene kuwa mwamantu wa mwire itura ngona twenderete ninte kona gwitite bwega ankona jaka gukuthira nini ndomba kuhinga nina kathithi ata kuoneria kwira itu mwaro wabo kanoga itu no wito mantu jaka karabwega akauma au ageta akera mucoro we ntakwira mtu aingo nawe iro nano kwarare naru nenkera mwathani mantu jaku nuote kuga nuote aria nuote dage gutangaza anto bagotangaza nenkera commit your work to God, commit your work to God ango gware nsarukire mukai nenkera mwathani Mũrungu ngugi weku nuote anto baba inge baunangi nkoro ne acore arare mucore kuna ndena iburathuranire nkoro ne raunekangire oteneo komo nengerete mathugane jaku nengerete mucore mathugane jaku na bionthe bire na bio nkoro yaku ne unekangire ndikoromba atiri ikarie no karie nkoro yaku no nenkere mwathani Mũrungu mathugane jaku munengere mathugane jaku antu bakaunanga. By the way nkoro yetu tutenenkaira antu bonthe tia kunenkera kila mtu nkoro yaku akaria tia kunenkera kila mtu mantu jonde yani ugo na acore ofote na bonde otote kuije tiga nenkera mwathani bakunanga nkoro murume bakaunanga nkoro eu nenkera Kristo nkoro yaku we nenkera Kristo mathugane jaku nenkera Kristo bira bionthe othithagia no gomba ukaria. By the way unenkera ta mucore and 20% akaunanga otigo nae nandi mucore munenkera kibauni munenkera nyate 20% wikarie na 80 tia kunenkanira and 20% unenkera muntu mucore oku ome buticiara ne twete mwakoro oku te mwana oku te mami oku ende muntu ome
umwendere omunengera 100% akauna nkoro eu mukunde kibao witigaririe ite nengera mwathani nkoro eu eku nengera mwathani murungu bire byonthe othithaia no kombo karia inkwaria mtu rukiri imbije ndomba kuria kwariria ntu bonthe ndikwe mtu kwariria rukiri rura na arua nengera mwathani nkoro eku enda mwathani na nkoro eku thithio ngwataniro fanya ushirika na Kristo. Ushirika ni kushiriki shiriki kankwire ukeja kuthwa wina mucore wina core baire ingerekano ngukwa ukeja kuthwa wina core baire mucore ombere akezo kuringira thimu no orege kumwitika kana kamwairia gitumi butena ushirika bwakue ke mucore oku lakini ta kare wakue na ndi no orege kumwitika orimwe kuringira kwira mpangiri or something wa mwa excuse no tutake mucore wakue wa mwira ingo kare acio lakini ntumire ito nkathithia ate na oyi mucore nataka butiendene numwendete kuna mucore ongi mucore ozungi obaire endene nkorone kuringira thimu omwe akwira mpangiri utemuraia nei ko mutumaira wa muria no gompenda inyani mbize kana ngiri nikunganite kana ko no ompenda niki no ntubwe na ushirikanwe bwe na ngwata imtu wakue ndikoromba atiri rukiri rura na rua kana thaira untega ndikwira atiri nenkera ushirika Kristo thaira oringere Kristo no muna mtu ura oringaira wakue oariria Kristo wa mwira baba ito ndena thina okeja kuthabo tena ushirika akeja acereri indi ukeja kuthabo na ushirika noe ndakwirwa muringaira wa mwira mwathani murungu ngukwenda akeja ka ushirika na Kristo munenkere ngoge ciaku onenkera Kristo ngoge weku umenyeka thegea ngoge kwega karabwega ngoge kweka ekage ampumi injaga ira sigatethia nja yenu na icoke itethie kila kitu no tunu munenkere mwitikie utetikie mwathani mwitikie no mwerijo mwe munenkere we serious ire reu okirire orombera ngoge aku ire okirire orombera ngoge aku reu okirire karaki uga narua ndenda kunenkera mwathani ngoge ciakwa present that case to God. Isaiah aluga present your case to God, set forth your argument. Nenkandira mantu za uzonthe okwenda ge Kristo. When you present a case to God and when you set forth your argument and then you commit that work to God, He will establish your plans. He will make you whole again. God will come and change the unchangeable. Jehovah will make a way where there seems to be no way. God will create something that will take you to another level. When you give God your commitment, when you give God everything that you do, He will establish your plans. Akozuraniria agakinyaneria mathuganio jaku imbije kwe babangi bakuthugania ute muntu ute na mubango oro kiriru nthewe na mubango injajoro kwenda kuthithia mweri jo kwena nto bena mibango bakwende kinyanira mbere Januari kinya utwa inyomwe ukeja kwithirwa we moyo no monka kwe mibango ero bangite kangwire ete kinyanira otenengerete Kristo ndaria bubui ete kinyanira otenengerete Kristo munenkere ketha no kwenda kinyanira munenkere na ketha no kwenda go strain wa munenkera hindi o munenkera mibango au bangite ikotha nenkere ni choki bienu kamate nenkere ni mirigo yenu kamate Kristo na gwete mirigo yetu akamata na tungangene neo anto atonenkera Kristo ne anto tokwa anto nenkera mwathani murungu manto jaku anto mwira ure anto bande guru bate gutethia gwe ndejo kwira nenkera Kristo nwe wenkake wena manto ja muthia nwe wenkake ukombo kamata manto jaku na tankondo kwira rukirirwa na arua commit to the Lord whatever you do.
nenkana mwathani what is whatever beyond the including your mind, beyond the including your children, beyond the including your husband, beyond the including your wife, beyond the including whatever you have, give it to God. Why are we giving to God? We are giving to God gitumi otegintu giaku kindigurune beyond the atuikaraia nabio kinya bire mwathani Murungu agakwa atuikaritie nabio. My brother, my sister, gitumi wezere nthi utheri no gachoka utheri no kuone nya baba gwikumia na into isawa tu imwiri imantu ja nthiguru ni mambo ya dunia imantu ja nthiguru indirire mwathani Murungu akwa kitharimo ya Kristo gitikiriro utikoro na kiriro kitharimo kira mwathani Murungu akwa omunenkero mwitikia ai ukeza kwithira no gwitikia muntu wa mutigira mwana ugeta thokoni niki no ntuti kumiri otigira mwathani ngugi ciaku cionthe ukeza kwithira no gwitikia muntu wa munenkera mbeca ciaku agukariria ati no ejete kara na interview yakwa. Why can't you give to God your work? Utemwira ngo gutigira ngugi naru ambeje to challenge tigira mwathani Murungu gweku we pea Mungu kila kitu, mupe maisha yako, mupe Mungu maisha yako afanye naye vile anataka. Pea Kristo maisha yako, nengira mwathani ngugi ciaku, nengira mwathani muturire jwaku mwire akarie jo wake omunengerete jotina majuto niki akomba gukaria barabe bawe batekari ujo barabe ba Kristo batekari u bo Bible iruga bakarija rukungura ruguruka bwaneru okiaja kwitho ri umwe uri okagurukwa ni rugunku barabe batekari ujo barabe batemunenkaira barabaye baitongera yebongwa niki ukwenda kwa gwitongeria wengwa mwathani yakweberi nya thina mwathani yakweberi nya mitego era nko mategete njirene ugo te kuona mtu akurukite na njira akaringo ingari njirene kuraja ende kwe manto jejire ja dukwembe nejire na kwethira batena ushirika na Kristo tankuga barabaringa wabate ushirika na Kristo ende kwe manto nkuga ndiuga mwathani yakwebairia mitego yonthe iria nkoma gutegete otije gitumi no munenkere mathugane jaku nunenkere Kristo muturire jwaku nunenkere Kristo ana baku agakarinya skuru na skuru ana baritaka ithongi mono kwina mantu za mainge mono jaraje nao indi onenkera mwathani mwana ore amukaria ruteto mwathani Murungu ruketho rwitawa ruteto Bible iruga ruteto mwathani Murungu itae maguru jetu ai thairio unenkere mwathani Murungu ana baku akabakaria nontu na ara kunthe bagetaira baketho beteni atawe mwathani na ara kunthe bagetaira baketho beteni mwathani baketho beteni na tawe Kristo uni kwenda mwathani ntwaria kwenda Kristo no ntubonene bwawe ntethia kwenda Kristo no ntubore atukaritie ntethia kwenda Kristo no ntubore enjira yetu ntethia kumwenda no ntunwe weru bwetu ezire nthiguru ne akariza weru na iweru bwetu thaire tumunenkere na tuinenkanira ge Kristo no weru bwetu he is our light and now aliuga na tukariza tawa inyatu tukariza tawa inyatu twitawa na ndithairo munengera mwathani atonya ndene ku akathara akathara ndarombo te ubure nkoro gwaku mwathani Murungu atonye mwitikiria atonye ethiro nwe mwathani oku ethiro ringa nawo ukarugurirwa so na wokona irire wo ringaringire ge Kristo. When is that time uligonga Yesu akufungulie? Leo mwambie ukienda hata kama unaenda kanisani, hata kama uko peke yako, ambia Mungu leo ninagonga mlango. Nataka nikae ndani yako na wewe ukae ndani yangu. Kenda manto jaku zonde zakara. Tiga wekaera kanywa gaku okoje boshindi.
bange bakiuga ikomiti akubatwaria era mwathani shara manto jonde ijaku mwathani wa wije era mwathani baba iwe mbije iwo kathithia baba mbije go mwathani murungu ruga barabe bako batikorotaga season ai barabe ba Kristo batikorotaga season bana bendene na Kristo mwathani murungu akojora ye mabatu jao inyabatije ba mami ukeja kuthona kugankathari mantu bako inyaba mami we ewe no kuombigwa kweli era mwathani murungu atire munengere mantu jaku pea Mungu hiyo kazi pea Mungu hiyo mawazo. Verse 5 chapter 37 of Psalm. Saburi 37 kwambire mustari jo idhano. Bible iruga commit your way to the Lord, commit your ways njira to the Lord, trust also in him. No choke omwetekie. Number 1, it is to commit. Number 2, it is to trust. Sawa? Mbere magugetekia kugasi gwatithania then wetekie and he shall bring it to pass na agatuma mantu jakinyanire. Commit your way to the Lord. Njira ciaku nengera mwathani. Le Bible ikuga ikunera Psalm 37:5. Commit your way to the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Aha, toma manto jakinyanire. Nonto mwathani wetu no munene. Ewo nthikirite narua. Ndiromba rietonere Jesu Kristo. Mwathani oro thithaia mantu aroko thithiria keja kwithirwo getanie nwe na keja kwithirwo kamwa muturire waku nenkira mwathani muturire waku narua nenkira mwathani biro thithaia narua nenkira mwathani murungu ana baku narua nenkira mwathani murungu ngugeciaku narua nenkira mwathani murungu mukuru waku narua nenkira mwathani murungu mwakuru waku narua mukaraie utumbokaria mwakuru waku utumbokaria mukuru waku tiga gucia thina na kuthingata na mantu na kugeaga ino mona ina kurukira nengera mwathani agukariria utumbokaria muntu utumboka nengera mwathani murungu agukaririe lete ni mirigo awe gutuma bukajwa ne asendi bukajwa lete Kristo agukamatire hewa mwathani murungu wo kamataga hewa watu kuneka iroga kamata ndaromba narwo mwathani murungu mutegeri weto ndaromba ro tuthikiritie narwo mwathani aro kunenkera aro gwetekia akunenkera muturire jwawe akunenkera intobia bionthe akunenkera bira bitanetwe nawe ai ndaromba mwathani murungu narwa onene bwaku burweza kimuturire jwawe bukagarukia mantu jonthe na umbani bonene bwa Kristo rietonere ya Jesu ndamurombera nare agetaira mwathani uronekaga ndaromba ngugiciawe mwathani hirothege akunenkera mwathani mwanya joroneka naru aromba kiuga ngukunenkera ki anaba wakunenkere mwathani ndaromba tire unene bonene iburonekana ugaruku bonene buronekana mpumi nene ironekana no tubokume bwaku ewa Kristo thingataro tetorwaku ndaromba naru atire thingata ruteto rwaku mturo gakunenkera muturire jwawe mturo gakunenkera mwathani murungu anabawe mturo gakunenkera ngugi ciawe reko konanie mwanya kiumia giki tutonya no tubonene bwaku mwathani reko kamuonekanire mwathani kiria gakuromba kamwe kiria getia kamunenkere nkithiria ndikwira atiri uwo ri umunene uwo tecindwa uwo konekaniro Kristo kanywa gaku karojoro kumye bwa Kristo no tubonene bwawe nkithiria nkorombere nkwira uwo ri obata uwo nwiteni na Kristo mwathani aragukaraia minse metho jaku nkorombere kana thikira nkorombere baba rietonera Jesu Kristo nkithiria nkonenkanira muturire jwa mutegeri kana uro tuthikirite jarene ciaku aki commit akonenkera ngugi ciawe mwathani etania nwe agi commit mwathani murungu akonenkera mathugani jawe etania nwe agi commit anenkanira ana na njewe kiuga mwathani umekaria ndaromba narua
ukeja kwithirwa kwi mbathukano cirare o mwathani no tuba kwithirwa tutumenya naruo tugukunenkera mathugano jetu tukunenkera kila kitu utukaririe no tunuje na nare mwathani kurangara tene ndaromba gucokanire no tubaritone yaku na iritone ya Yesu Kristo ndaromba no cokia nkatho. Amen, amen, amen. Mwathani Murungu akutharime, mwathani Murungu akukarie na akarie nja ciatu, akarie ngugi ciatu, akarie ana betu, akarie aciari betu, akarie kila kintu kionthe kira gitanitwo na uwe no ntubokumio bwaku. Apostle Nicholas is my name. YouTube wenda kuona ndimbo ciatu ndi mwini utege Apostle Nicholas Kathurima no kethro ro kitharimo muno kiuni otuma musiki wakora otuma rutatura mwathani Murungu rwakinyira ntu babangi ukethro ro gitumi muno na mwathani Murungu akutharima riri okuntharima oya tonya YouTube otaga mwathani Murungu akintharima na wakutharima ritonera Yesu Kristo. Mwathani Murungu akutharime na kuthithia mantu jamega ithira wina ntuku njaga na kiumia gikiega kiria ukanekera Kristo akarie ngugi yaku onenkera mwathani na akarie ngugi yaku ritonera Yesu ndaromba no cokia nkatho. Amen. Ngai akutharime sana. Thank you.